Ya, oh ya, WhatsApp itu beli dengan gue guys. Kali ini coba kembali sangat mantap sekali ya guys ya. Dan kali ini gue dolan-dolan lagi ya guys ya. Dan kemarin gue ke Dieng dan sekarang ke Telaga Sunyi ya guys ya. Sangat mantap sekali itu spotnya ya guys ya. Dan ya ini spot-spot di luar loketnya ya guys ya. Yang sangat mantap juga dan estetik tentunya gitu ya guys ya. Karena gue di sini mencari spot-spot yang estetik gitulah. Yang kemarin itu kurang memuaskan, yang pas ke Dieng itu kurang memuaskan guys. Dan semoga kali ini puas ya guys ya, akan mandi-mandian di beberapa curug ya guys ya. Dan kali ini mau ke Telaga ya guys ya, Telaga yang bajunya bening banget ya. Dan itu sangat mantap ya, bersama Agoes, mas Agoes dan tuh ya eksis. Dan ya perjalanannya sangat seru karena naik-naik terus ya. Oke. Ya, gue sudah sampai di lokasinya ya guys ya. Dan ya ini gue jadi ke Telaga Sunyi. Dan itu temen gue mau ngising ya, mungkin mau buang hajat lah biar plong gitu kan, dekat masuknya di situ mungkin ya. Dan ya sebentar lagi akan menuju ke sana mandi-mandian di Telaga Sunyi ya guys. Dan ini ya yang sangat mantapnya tuh first time, pertama kali gue kesini ya guys ya. Udah beberapa kali ke Batu Raden, ya baru sempat mampir di Telaga Sunyi ini ya guys ya, yang sangat estetik banget sih ya hijaunya gitu. Tapi ya kalau hijau banget mungkin cukup tambah ya mantap sekali sih, karena ini cukup capek juga karena kemarin juga habis ke Dieng dan sekarang langsung ke Batu Raden ya guys. Sangat gokil sih. Sangat mantap men. Mungkin sudah kelihatan ya, tapi diharapkan kalau perjalanannya jauh itu sangat mengasihkan gitu. Kalau deket ya kurang asik gitu. Mungkin Telaga Sunyinya di sana. Ini juga udah air-airnya tuh bening banget bu, mantap ya kan. Sotek. Kita mau makan, ini langsungnya gede banget, mungkin ada makanan yang enak-enak. Nggak ada angel bola, nggak ada angel. Ya, kita sudah sampai di tempat tujuannya ya guys ya. Dan ya kata bapaknya tadi di sini tuh dalam banget ya, 1 meter dan di sana tuh 5 meter lebih ya. Jadi ya harus waspada juga kalau mau mandi-mandian. Di sini 3 meter. Kalau di sana mah pasti cetek sih. Semakin ke sana mantap sekali bu. Oke, kita nanti akan mau ada desa di sana. Oke. Coba. De todo de mí, que se vayan las sonrisas, las caricias que te doy, que te odio te diría, pero nunca te mentí. Hola, quien abre cortinas, eso yo lo hacía por ti. In the bar, drinking martinis at night, con mujeres, con botellas, cada una de par en par. Can't remember la noche, pero siempre recuerdo el mar y el color rojo fogoso de su maldito labial.
acaso feliz no fuiste. Si te vas, llévate todo de mí, que se vayan las sonrisas, las caricias que te di, que te odio te diría, pero nunca te mentí. Ahora quien abre cortinas, eso yo lo hacía por ti. In the bar, sitting, drinking martinis at night, con mujeres, con botellas, cada una de par en par. Can't remember la noche, pero siempre recuerdo el mal y el color rojo fogoso de su maldito labial. Te lo confieso, no nada más rayo recuerdos con la pluma que me diste, recitando y escribiendo tal como me conociste, repitiendo, no confieses si acaso feliz no. Ya, gue mau ada dusan ya. Mendapatkan Lampung yang sangat mantap. Di sana jauh sekali. Di sana jauh sekali ya Bung ya, jauh sekali. Dan ya, kita nanti akan sana mengambil gambar beberapa, mungkin ambil video-video karena gue pakai rambut ini, karena mungkin cuma semoga anti air ya ini ya. Kayaknya anti air ya nih. Semoga anti air guys. Terus kita akan mandi-mandian di sana. Oke, let's go. Hoy día palpita por última vez hablando de amor. Hoy te vengo a dedicar esta triste canción de amor, sabiendo que no sientes lo mismo que yo, sabiendo que esto solo es amor. Hoy al menos eso piensa solo el corazón. Dime tú cómo lo hago yo. Demasiados casos en esto y parece que el día va a hablar el día de hoy el corazón. Demasiado loco en esto, demasiado complicado y eso que apenas comienza. Demasiado loco en esto y el maldito cancerbero está hablando sobre los sesos. Está hablando sobre amor, algo que parece que de un cuento de hadas pasó un 50 de ciencia y ficción, donde todo fue un error habernos conocido, porque tengo hecho el corazón trizado el día de hoy. Me faltaba el aire para cantar otra vez de nuevo. Te me has llevado todo el corazón. Hey. Si te vas, llévate todo de mí, que se vayan las sonrisas, las caricias que te doy, que te odio te diría, pero nunca te mentí. Ahora que no me cortinas, eso yo lo hacía por ti. In the bar, sitting, drinking martinis at night, con mujeres, con botellas, cada una de par en par. Can't remember la noche, pero siempre recuerdo el mal y el color rojo fogoso de su maldito labial. Te lo confieso, no estoy triste, nada más los recuerdos con la pluma que me diste, recitando y escribiendo tal como me conociste, repitiendo, no confieses si acaso feliz no. Nggak ada karena mantap man, my trip, my life, my trip, my life. Ya, segar banget Bung di sini Bung. Dan ya, saya tidak merekomendasikan tempat ini. Pengalaman gue di sini sangat mantap ya. Mau ada dusan lagi mungkin. Oke. Udah capek banget. Dan nggak tahu ini mau lanjut ke Lempakus apa enggak, karena kamera gue juga nggak drop. Jadi males gitu moodnya lihat. Tapi kalau di Lempakus tuh kayaknya biasa aja Bung, seperti Probolinggo, malah lebih bagus dari Probolinggo. Tapi nggak tahu sih mau kesana atau enggak. Kalau mau ke Gacor aja agak balik ya guys ya. Capek banget Bung, tadi mandi cukup puas. Salahnya tuh tadi lampunya sempet error ya biasa, karena ditemukan orang malah sudah nyala lagi. Jadi pas tadi foto-foto itu nggak sempat pakai remote Bung, jadi dapat sedikit foto ya, mungkin itu dapatnya sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah, dapat foto sedikit cepat-cepat shortis. Ini sudah sampai tempat parkiran, tuh parkiran ya guys ya, tuh motornya. Oke, let's go.